îro em ê masîreşê biçûk ciyê ku em têde mane em ê devam bikin. Ser hevde em naxwînin ji bo ku em aciz nebin. Çem xulexwarî bibû. Di rêya çemî de av pir zêde bibû. Lê ger ji ser çiyayekî telçemî binihêriya, wê çem wekî benîkekî spî xuya bikira. Li ciyekî ji çiya kevirekî mezin ketibû nav çemê û çem kiribû dû perçe. Dû perçe. Gumgumokekî mezin zikê xwe bi kevirî ve zelê xandibû, kêfa germayiya tavê dikir û li kevcalekî dinihêrî ku li ser qûmên li kêleka avê rûniştibû. Li wê derê kûrayiya avê hindik bû û li wê derê beqên ku nêçîr dikirin dixwar. Wisa zimanê xwe dirêj dikirin, wan em bêjin mêşa dixwar, xist navdevê xwe dixwar. Çavê masîreşê biçûk yek car çû ser kevcalekî û tirsê pêgirt. Ji dûrî ve silavek da kevcal çepeçep ji xwe çep birêve diçin. Çepeçep lê nihêrî û got: Çi masiyekî biedeb, were nêzik biçûko were. Masîreşê biçûk got: Ez diçim ku li dinyayê bigerim û qet dilê min tune ye ku bibim nêçîra wî camêrî. Kevcalî got: Tu çima ew qas bedbîn? Bedbîn ê ku tişta em bêjin ne baş dinêre. Bedbîn û tirsonekî masiyê biçûk. Masîreşê got: Ez ne bedbîn û ne tirsonek im. Çavê min dibînin û aqilê min dibêje wa tiştê ku dibêje jî tîne ziman. Aqil jî tişta dibîne. Mesela aqil çawa tişta dibîne? Em bêjin tu li çolekî, darekî heye li wê derê, tamam? Darekî sêvê ye û tu lê dinêrî hebek sêv li ber darê ye. Ji xeynê wî darê jî wî sêvê jî tiştekî dinê li wan de retine. Aqilê te çi dibîne? Dibe ew sêv ji ku hatiye? Ji wî darê ketiye. Aqil bi vî awayî dibîne. Ne? Meriv aqil nabîne lê aqil meriv dibîne. Erê aqil meriv dibîne, rast e. Yani berê jî me mînakek dabû. Em bêjin ti hezkirin nabînî. Lê dema ku ji yekî re tu so dibişirî, ewsa serê wî miz didî, ew ya dibe hezkirin, dibe dîtina hezkirinê. Em bêjin tu herî bikevî li qunteyekî. Tamam, bikevî li qunteyekî, tu bibînî maseyê wî tev rêk û pêk in, tevkê wan paqij in, şîva wan xweş in, tê bêjî çi? Tê bêjî hostayê ku vê derê amade kiriye, hostakî çawa ye? Xweş. Pir baş e. Hostakî pir baş e. Pir baş e û xweş e. Yani xweş e derken dilê wî pîs nîne, naxwaze însana bikuje. Çünkü hinkî li qunteyê min zehir dikin nava şîva. Kevcal got: Baş e, kerem ke bibînim çavên te çi dîtiye û aqilê te çi gotiye ku tu fikirî em ê te nêçîr bikin, êrişê te bikin. Masî got: Êdî li ser wî guhê ranekeve. Yani ser wî guhê ranekeve, yani endî ez nayêm xapandinê. Kevcal got: Armanca te beq e? Tu çi zarokekî başî bavo? Ez ji beqan aciz im û ji ber vê nêçîra wan dikim. Tu dizanî ku ev beq dibêjin qey li ser rûyê dinyayê tenê ew henin û xweşbext in. Ez jî dixwazim nîşanê wan bidim ka gelo bi rastî dinya di destê kê de ye. Ji ber vê divê tu netirsî canê min. Were pêş, were lo. Dixwaze wî jî nêçîr bike hatibî. Kevcal ev gotin û gavek avêt aliyê masiyê biçûk, ew çend xarovîç ku dirê de diçû ku masiyê reş bi xwe negirt û bê hemdê xwe keniya û got: Hey bêçare, tu hêj nizanî dirê de rast herî. Ji ku derê dizanî ku dinya di destê kî de ye?
چونکی اوسا خارویچ کو برایدت چن ماسی رش خو جکفجالی دور خست و دربک لیدا او خست بنی قومن آوه شکل و تیپا کفجال کتا حاله کی نخوش جبر تیپا کفجال کنه بگمگمو که گرد و هندگ مابو بشمته و بکوه ناوا آوه تدی چه خوش هانیه بر چاوه مروان نویسه اماش تلویزیونی خوشتر مرو فهمت کن کفجال ایدینی کار بودر کتا در و ماسیرش بچوک دید کشوانه کی کرک لکیلک آوه سکینیه اولوی اول کفجال دنیره کریک پز و برخیک نیزی که آوه بون تلویزیون بکنانجی کنبرسه پاسا تلویزیون نکرد بده گایا تلویزیون پاسا تشکینی نکه آنکم شروع که بود کنید شو ده چی رو کن تمام شو ده چی رو کن کفجال ایدینی کار بود در کتا در و ماسیرش بچوک دید کشوانه کی کرک لکیلک آوه سکینیه اولوی کفجال دنیره کریک پز و برخک نیزی که آوه بون او دوی خواه بردان ناو آوه دنگ ما و با یا وان در و دورا چمه تجه کربو ماسی رش او چند صبر کر و سکنی کو پز و برخک آوا خواه وخنو هرن و دم بانگ لگمگمو که کرو پرسی گمگمو که هجان از ماسیرش بچوکم او دچم کداویا چمه ببینم به فکر من تو آجاله کی بهش و خودی عقلی جبر ویجی دخوازم جتا تشتکی بپرسم مرر تشتا جه زانات پرسش خو گمگمو که گوت هر چه دخوازی بپرسم گمگمو که زانه یا ایواد به زانه یعنی نکته دعفکاوی کفجاله و کفا تاوید کرد که خب وی کفری و زل خانده بون گمگمو که گوت هر چه دخوازی بپرسه ماسی گوته دره ده گلک تیر پلیکان ماسی شور و چوی که ماسی خور از ترساندم یعنی اوی که وک لیله کنه خداویجن پوزه خودخن آوه وان معصیت خون گر تو تشتکی درباره وان ده زانه بی جمن را ببیجه گمگمو که گوت ماسی شور او چویکن ماسی خور لوان دران ناین دیتن به تایبتی جی ماسی شور جبر کد بحران ده دجین لوان دران ناین دیتن یعنی لبحر مازم جیاند کن لیبل تیر پلیکان دبه کلوه خارجی هبن هایا تا جی هبه تنخا پینه او نخ ناف دو کیسه خواه کیسه یعنی اوروین ماسی پرسی گر کو ماسی بکوین ناف کیسو دوین وان ایدینی کارن جوی داری در کوین گمگمو که گوت تشکی ندورده هیا سورپریز گمگمو که گوت تو چاره و خلاصیه کتونه یا جخینه که توی کیسه بچرینی از خنجره که بدم تا گر تو جهلا قلنگان و هاتی گرتن قلنگ یعنی او لگ هاتی گرتن و خنجره بکار بینه خنجرک آواد دی و دمه گمگمو کتا ناف کوران و بخنجرک گلک توج و گریا ماسیرش بچوک خنجر راکرو گود گمگمو که هجا تو گلکی مهربانی برحمی از نزانم چه سپاسیت بکم گمگموک گود لازم نینه سپاسی بکی جانه من گلک خنجرین من جوان هنن دما کار من تونه به رو دنیم و جسترین گیایان وان خنجران چید کم او ددم ماسین وکی تا هشمند و سر وقت یعنی درنیکن خنجر درنیکن ماسی گوت گلو پیشیا میجی ماسی جوی داره درباز بون گمگمو که گوت گلک درباز بونه ایدی او به هفره بونه کومک او زورا ماسیوان اندبن زورا ماسی جی اندبن ماسی رش پرسی ببوره لمن لی مجاران ودکن مجاران ودکن مسئله اتینن گر گوتنه من جبوتا فزولی نبن دکاری بیجی کام ماسی چوا زورا ماسی واناند بن حقیقتا ماسی چوا زورا ماسی جیاد بن او یک نیچیره یک جی نیچیروانه خط نیزی وان نبن
دبا کو قط او نیچیره و نبن اره که چوان آبن دبا کو یعنی دبا کو مسیر نخلاص بکن کام دوام کن گمگمو که گود جبر کو بسر خوانینن و به هورنه جبر ویجی دما کو ماسیوان تورا خود آویجن کما ماسیان دکوین ناف تورا ماسیوان او توری بخوره دکشینون دبن بنه بحره به هورنه تورا وان به هوره کاشتن دبن بنه اردش بروی اوجی مجبورن تورا خو بردن اندین بوسا خلاص بن یعنی ویا قوتا هزا یکیتیه یا گر معصیه تنه به خرط به بکشینه بخو او میرگ نه گمگمو که گوه خدا ناورا کوران گوت بخاطر ته دوی ایدی از هرم چما زاروک من شیار بونه گمگمو کتا ناورا کوران معصیرش مجبور ما چما مجبور ما کدریا خدا هره لی هردن پشتی پرسا خواه اف پرس خواه ده پرسین گلو راست چم درجه ناف بحری دبکو قلنگ بگه من یادن گلو معصی شور راست کو جنسی خود کجه اود خواه چه دجمنه چویکن معصی خور بمره هیه یعنی دبی چما دجمناتی همت کن مدخون معصیرش بچوک صوبریه دکر دچو اود فکری ده هر دورین ره ده تشت نو دید او هند بون لآنها خوشا ویجی دچو که خوش سولاو با ویجه دیسا صوبریان بکه تاوا کل پشتا وی دده که افاده وی جی حز دکر ده جیه کی ده خزالک بلزو بز آف ود خوار معصیه بچوک سلاف دا او پرسی خزالا جوانو دلال چه لزو بزا تیه خزال برسف دا نیچیر وان لپی منن گله کی جی بردان من گله وان جی وایا معصیرش بچوک گله ندید لیج چوینا خزال یا قوپی فهم کر که راست بیجه نیچیروانک سلاح بردایه لجیه که هنه کوسیان دید کلبر گرمایی تاوه ده خود چوبون اولجیه که جی قب و کنن کوان وک آوه لسر چمی داگرته بون بهنا گیاین چیایان لحوای پیل ددا و دکت ناو آوه نیزی چیایا بهنا وانجته وداره پشتی نیو رو گهشت جیه که کوچم لور پند بو و آف ده ناوین ده هرکیا آف او چند زیده بو که ماسیرش بچوک راست کیفت کر دور لقایی گلک ماسیان هات جدما که جدیا خواه جدا ببو ور قد ماسی ندیت بون چند ماسیم بچوچک دورا ویگرتونو پرسین مروف دبی قیتو خریبی نه معصیرش بچوک برسف دا بله راسته خریبم جریه کی دورتیم معصیم بچوچک پرسین دخوازی هری کو داره؟ معصیرش گفت دخوازم داویا چمه ببینم معصیم بچوک پرسین کیشان چم؟ معصیرش برسف دا اف چمه که ام آنها تیدنه و صوبریت کن معصیم بچوچک گوتن ام جوه داری را بجن روباش خواه چما که هی هندک داره که جی بچوکتر به چم ناوی زنی چیه؟ بچوکتر به روبار بچوکتر به جیر یعنی وکی که هم بجن قلمک زراویاوی پر بچوکه معصیرش ایدی تشتک نگوت یک جه معصیم بچوچک جی پرسی تو نزانی که قلنگ لسر ری سکنیه قلنگ معصیرش برسف دا بله دزانم یکی دنه گوت گلو ویاجی دزانی که دو کیسه قلنگ چقاس مزنه گوت دزانم تو وان تشتن همو دزانی و دخوادی دیسا جی هری حقا خطر تالوکه معصیرش برسف داوان و بجه چه؟ و بجه اچه نظام بله چه دبه بلا ببه دوی دیسا جی از هرم چونکه خیالاوی او بوش وقتش دیا و خطیا دگوه از داویا وی چمت خوازم ببینم
Di demekî Kurd de galek kete nava masiyan ku waya masiyek ji dûr hatiye û dixwaze dawiya çemê bibîne û ji qulingan jî natirse. Çend masiyên biçûçik jî xwestin ku bi masîreşê re herin lê ji tirsa mezinan dengek ji wan derneket ji tirsa masiyên mezin. Çend heb ji wan jî gotin ger quling nebiya em ê bi te re bihatina lê em ji dev û kîseya qulingê ditirsin. Em navberekî bidin an dewam bikin? Em navber bidin. Tamam.